Ara ia ngā manu kōrero o tēnei wā tonu, ka tika rongo ake tātou I ngā toa whakaihuaka o tēnei te tau 2025 me te 60 tau o ngā whakataetai manu kōrero. First overall in the Junior English, Sir Turi Carroll section comes from Te Tai Tokerau, Te Rangi Aniwaniwa, Pau Ariki Hemara Daniels. Raue, kua ea ngā mahi, ka tae te whakanoa. Mihi ana ki oku kaiako, nā rātou I hāpai I ahau, e paparā, kamatu, tōku māma, koia taku tino. Tuatahi, I roto I tēnei wāhanga, no te rohe o te arawa, te kura o te koutu, Atareta Milne. Kei te harikoa, kei te tiro harikoa na te wako mutu ngā parakatihi rāne, ka tae te whakata. First overall and winner of the Korimako Trophy comes from Te Whanganui Ātara ki Otaki, Onslow College, Scott Pickard. Just absolutely pumped, surreal, just shocked, I wasn't expecting me to come this far. Everyone in my life, my parents, my matua, my English teacher, everyone who supported me along this journey. Te toa o tēnei wāhanga, Pei te Hurinui Jones, no te rohe o Waikato, te whare kura o Kirikiriroa, te kahurangi teina kore Puaki. E maringa nui ana hau ki tēnei whakapawhinga ōku, engari e pai ana, e hari ana kua mutu katoa ngā whakapau wera, reira e tino harikoa ana hau I tēnei wā. Ka tikoia kua iri ake ko ngā mahi I konei I tēnei te whakataetai manu kōrero 2025 me tōna 60 tau. Hei te tau e tū mai nei, tū ai te kaupapa nei ki te pito o te ao, ki te one raumati, ki te tai toke rau tonu. Nā reira e ngā manu kōrero o te ao, nau mai ki roto ki au, ki te tai toke rau o ngā whakataetai manu kōrero 2025. Ka rawe pere, mihi ane kia koe, o mahi nui I te whakataetai ngā manu kōrero I tēnei tau te tū noa kera kia koe te kanawa tino pai rawa tū tō mahi. Nā,